Lwane, igama likaJesu Kristu. Amen. Sizofunda nje njengoba sibona kwi-poster advertisayo, sizofunda ngencwadi kaDaniel. Namhlanje introduction. So namhlanje sizobuka nje ukuthi incwadi kaDaniel ibaluleke ngani kulesikhathi esiphila kusona. Because ngiyakholwa ukuthi esinye sesizathu ukuthi le ncwadi le kanye nencwadi yesambulo zingafundwa kakhulu emabandleni ingoba abantu ababoni ukuthi zibaluleke ngani. So sobona namhlanje ukuthi incwadi kaDaniel ibaluleke ngani and okuphi esizokuthola mase sifunda le ncwadi kaDaniel. Ake sivule nje umkhuleko siya kwincwadi kaMateyu chapter 24. Osinamandla kuseyingcwele siyasondela phambi kwakho sicela nje umoya wakho ingcwele njengoba sizofunda ilizwi lakho wakhona. Ndiyacela Nkosi kwande umntwana engathi Nkosi ngake uthethe Nkosi ngami kuba Nkosi ayikho into evela kume enganceda nomnye umuntu ngaphandle baNkosi iphefumulelwe ngumoya wakho ingcwele. Please ke Nkosi yezulu cele kuthethe wena, cele kulawula wena, kufundise wena. Sonke Nkosi sithobele izwi lakho. Ndiyacela Nkosi yezulu kakhulu siyakudinga. Sidinga Nkosi imvuselelo evela kuwe. Sidinga Nkosi ukuba sikwashise ngalamaxesha esiphila kuwo ukuze Nkosi silungele ukubuya kwakho. Sincede kakhulu please Father. Uxolele nezono zethu. Kungabikho Nkosi udonga olusithayo i-communication between iZulu nathi njengoba sifunda. Please Nkosi yezulu. Cela konke igama elihle likaKristu eNazaretha. Amen. 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 Yebo, ngicela sencwadi kaMateyu 24. Sofunda verse 36. Matthew 24 verse 36. Yebo, Matthew 24 verse 36. Ifundeka kanje. Kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo. Nazingelosi zasezulwini. Nandodana ngubaba kuphela. Amen. Bazalwane, iphonto lokuqala engifisa silibuke, ngifisa sibuke ukuthi ukuze sibe ready for ukubuya kukaJesu. Incwadi kaDaniel kumele siyifunde. Mawukuthi asiyifundi sizobona manje kuleli phuzu esilenzayo. Ukuthi masingayifundi le ncwadi futhi singayiqondi usuku lokubuya kaJesu luzosifica singalindele. Luzosifica singalindele. Siyafunda la incwadi kaMateyu chapter 24 verse 36. Uthi uJesu ngalo lusuku akekho umuntu owazi. Oluphi lolu suku akhuluma ngalo la uJesu? Well, ngicabanga ukuthi abaningi bethu siyazi ukhuluma ngosuku lokubuya kwakhe. Ngoba mawufunda ku verse 3 incwadi kaMateyu 24 ila iBhayibheli ithi esahlezi entabeni yeminqumo abafundi bakhe beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nokuphela kwezwe kuya kuba yini na. Siyibona leyo nto. So bambuza uJesu ukuthi lezi zinto akhuluma ngazo ukuphela komhlaba ziyakuba nini futhi nama-signs isibonakaliso sokubuya kwakhe nokuphela kwezwe kuyokuba yini. So bambuza isikhathi nama-signs. Kuverse 36 la uJesu uphendula lo mbuzo wesikhathi uthi akekho umuntu owazi isikhathi, akekho umuntu olazi usuku nehora. Siyibona leyo nto. But ngifisa siqapheleke bazalwane kuverse 32. Ngicela sifunde uverse 32 noverse 33 noverse 34. Mhlambe verse 32 no33 okwamanje kuphela. Verse 32 no33. Mhlambe ikumute. Sorry. Yes, ngiyafunda kanti ngimutile. Thanks. Fundani umfanekiso emkhiwaneni. Nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga. Niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. 33. Kanjalo nani nxa nibona konke lokhu yazini ukuthi iseduze ngasemnyango.
Lesibambeni lapho ke bazalwane. Kunento engifisa siyibuke la. uJesu uthi kuverse 33 kanjalo nani xa nibona konke lokhu yazini ukuthi iseduze mayithi iseduze ukhuluma inkosi ukuthi usuku lakhe lokubuya uJesu liseduze yebo ngasemnyango sekuleyo nto so siyafunda bazalwane ukuthi kuverse 36 siyathola ukuthi akekho umuntu owazi usuku nehora kodwa siyatshelwa kuverse 33 ukuthi Ushepha phambi kwami. Ngithi mina kena yazi yesho le mali. khona ngekho kumute okay siyabonga ke mengisho bazalwane siyabona la kuverse 36 ukuthi akekho umuntu wazi usuku nehora but kuverse 33 siyathola ukuthi zikhona izinto esingazibuka masizibona zisenzeka uthi Jesu ngazo singazi ukuthi usuku lwakhe luseduze yebo ngisho eminyango kuyazwakala lokho bazalwane ukuthi siyabona ukuthi yebo akekho umuntu wazi usuku but lokho akusho ukuthi ngeke sibone maseliseduze futhi singabona maseliseduze kangakanani uthi Jesu singabona ngisho eduze maselisemnyango even to the very last point sibona leyo nto even though the last point asizuyazi ukuthi yini lokhu usuku lokhu hora lokhu unyaka sayizwa lento bazalwane kodwa uthi singabona even to the last point emnyango as close as emnyango usho kanjalo uJesu uthi sokazi kanjani uthi masibona lezi zinto akhulume ngazo la ncwadi kaMateyu 24 now kusho ukuthini mayithi liseduze ngisho emnyango verse 34 asizweni verse 34 uthi lisho ukuthini cela sifunde verse 34 Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. Sayizwa lento bazalwane uthi uJesu lesi sizukulwane asizudlule kungakenzeki konke lokhu esiphi isizukulwane akhuluma ngaso kuclear bazalwane akakhulumi ngoPeter noJames noJohn ngoba abantu labo kade balala sayibona leyo nto uJesu la isizukulwane akhuluma ngaso athi asizudlula kungakenzeki konke lokhu mayikhuluma ngakho konke lokhu include ukubuya kwakhe esiphi lesizukulwane athi ngeke sidlule angakabuyi uJesu ilesizukulwane la kuverse 33 bazalwane athi manibona konke lokhu ngamanye amazwi lesizukulwane esizobona wonke lama signs uJesu akhulume ngawo sayibona leyo nto ziningi izizukulwane ezidlulile ezibonile amanye walama sign walezibonakaliso kodwa uthi uJesu isizukulwane esesibone wonke ke lama signs yiso lesizukulwane izoba isizukulwane sokugcina leso angeke sidlule uJesu engabuyi and bazalwane sizobona izifunda lencwadi kaMateyu 24 kakhulukazi incwadi kaDaniel bese siqhathanisa nezinto ezenzekalayo ngiyakholwa ngempela ukuthi thina njengoba siphila manje kulomhlaba sisizukulwane sokugcina ngiyakholwa ukuthi uJesu sizombona ebuya ngalesikhathi sethu bazalwane why ngoba izinto ezizenzakelile yilezi uJesu akhuluma ngazo and uJesu uthi manibona konke lokhu yazini akasho ukuthi cabangani siyabona leyo nto ngamanye amazwi uJesu unesiqiniseko sale yibonakalisa akhuluma ngazo salama signs akhuluma ngawo ukuthi ngempela masibona lezi zinto singaba sure ukuthi cha lesizukulwane ngempela esokugcina lesi siyabona leyo nto but ngesazi unyaka usuku nehora konke lokho akwambulanga kuthina kodwa singabona masibona ukuthi manje sisekugcineni ngempela emaphethelweni now uthi uJesu sokwazi kanjani uthi sizobona lezi zinto akhulume ngazo la ncwadi kaMateyu chapter 24 eziphi ke lezi zinto bazalwane akhulume ngazo ngifisa sibuke enye yalezi zinto akhulume ngazo uJesu siyibone ihlangana kanjani nencwadi kaDaniel cela sifunde uMateyu 24 verse 14 no 15 Matthew 24 verse 14 no 15 Matthew 24 verse 14 and 15 leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela 15 ngakho ke
nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofethi emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Ayisiboneni lapho bazalwane, asithembe siyayibona lento emangalisayo uJesu akhuluma ngayo la. Uverse 33 uthi labo ababona konke lokhu kumele bazi ukuthi ngempela usuku selifikile futhi selisemnyango. Kusho ukuthini uma semnyango? Isizukulwane sokugcina. Now eziphi izinto uJesu athi asizibone? Enye yezinto akhuluma ngayo uJesu athi lana sizoyibona uthi ngakho-ke kuverse 15 uthi nxa niyibona amanyala encithakalo ashiwo ngubani? NguDaniel umprofethi eme endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. So ukuthi abazalwane, enye yezinto kumele siyiqaphele sizame ukuthi siyibuke, and mase sibonile ukuthi iyenzeka, siyazi ukuthi it's one of the signs uJesu akhulume ngayo uthi ngamanyala encithakalo akhulunywe nguDaniel. Ngamanye amazwi incwadi kaMateyu 24 ihlangane kanje nencwadi kaDaniel. Enye yezinto uJesu athi kumele siyibuke izinto ezikhulunywe nguDaniel umprofethi, futhi uthi nje akumele siyifunde kuphela le ncwadi kaDaniel umprofethi, uthi kodwa asiyiqonde. Uyazi ukuthi kunabantu abathi le ncwadi kaDaniel ayiqondakali, ngisho kukhona ngisho abafundisi abathi le ncwadi kaDaniel ayiqondakali, kodwa uthi uJesu le ncwadi lena iyisibani esisibonisayo ukuthi sekuseduze kangakanani ukuthi inkosi yethu ibuye. Siyayizwa loo nto bazalwane? Now singenza kanjani ukuthi sihambe endleleni bazalwane sibe singasiphathanga isibani? Ngoba le ncwadi le uthi uJesu kumele nayo siqaphele izinto ezikhulunywe nguDaniel umprofethi. Masingayiqapheli sizobona ukuthi usuku lufike singalindelanga. Ufike usuku lokubuya kaJesu singalindelanga. Ake sifunde linye ivesi bazalwane siyibuke le nto ihlale ngempela la ey'nhliziyweni zethu. Asine incwadi kaPetro. Petro wesibili isahluko sokuqala. Yazi ngicela ukushare iscreen nento engifuna uyiveza. Oh yes. uPetro kuqala sesifikile bazalwane. I mean Petro wesibili. Ngithe Petro wesibili chapter 1. Verse. Ngicela sifunde kuverse 19 no 20. Verse 19. Sesinalo izwi lesiprofetho eliqinisekile kakhulu, enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama, kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhliziyweni zenu. 20. Nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Ngicela sibambeni nje lapho bazalwane. Khonto engifisa siyibuke la. Siyatshela ukuthi bazalwane izwi lesiprofetho kuthiwa liyini bazalwane la kuleli vesi? Kuthiwa liyisibani. So izwi lesiprofetho ilona elisikhanyiselayo bazalwane endleleni esihamba kuyona, liyisibani esisikhanyiselayo. So masihamba singenalo izwi lesiprofetho noma singalazi izwi lesiprofetho, sihamba kuphi? Ebumnyameni. Yazi lana ngicela ukuthi simancane ukushereka lokho angathi akwenzeki impela. Angiyazi into evela la. Okay, ibhalwe United States. Let me just
angazi Susanj. No, it's fine. Kodwa kuthiwa la uyi-co-host. Ngikhona la co-host angazi noma uZoom lo ofuna into kunento abathi angisayine ini kuyona Big Spy angiyazi ukuthi yini leyo manje before ngishare yeah look vele yona ngithi sign in ku Big Spy mangicisha ayicisha Oh. angazi impela yazi let me log out and log in again. Oh, okay. Yeah. All right, wonderful. Ngicela ungene nje co-host, let's see ukuthi kuzokwenzeka. Angathi wenza umuntu wrong. Ngiyabona ukuthi khona omunye umuntu co-host. Mbobe. Yeah. Yabona. Ngicela simute abazalwane ngimane ngiza ama-voice. All right. Okay, amen. Let me just say a prayer futhi. Nkosi namanje siyacela as we continue umoya wakho engcwele usifundise, usibonise Nkosi ilizwi lakho. We pray kakhulu Nkosi in the name of Jesus Christ. Yonke Nkosi imoya yokungcola engazami uba singaliqondi Nkosi ilizwi silifundayo. Engathi Nkosi ngake uyisuse nje Nkosi. Uthumele ingelosi zezulu that excel in strength Nkosi to really surround each and every person or join us study today. We ask in the name of Jesus Christ, amen. Amen. Bazalwane, besafunda into ebalekile kakhulu ukuthi incwadi kaDaniel uthe uJesu kunezinto ezilotshwe kwincwadi kaDaniel esizothi masizibona kunye nezinye ezikhulunywe uyena uJesu lapha kwincwadi kaMateyu 24. Mase sibuka konke singazi ukuthi ngempela usuku lwakhe lokubuya uJesu luseduze. Yebo ngisho emnyango. Ivesi elilandelayo kuMateyu 24 lasitshela ukuthi kusho ukuthini ukuthi kusemnyango. Lasho ukuthi isizukulwane leso esibone konke lama sign. The keyword lapha ukuthi konke lokhu. Uthi manibona konke lokhu, kanje manibona lokhu. Kodwa manibona konke lokhu. Leso sizukulwane ngeke sidlule engabuyanga uJesu. Now siyabona ukuthi incwadi kaDaniel ibaluleke ngendlela eyisimangaliso. Ngoba uma ngaba siyifundi kunezinto ezilotshiwe uNkulunkulu kwincwadi kaDaniel ekuthiwa kumele silindele kuyibona and zizobe ziyinkomba yokubuya kaJesu. But if asiyifundi asizuzibona angisho kunjalo. And asizukwazi ukuthi ukubuya kaJesu sekusondele. And masingazi ukuthi sekusondele ukubuya kaJesu
angeke sikulungiselele. We won't be ready. Let's prepare ukubuya kaJesu bazalwane. And yazi lento ngiyibuke. Uma ngaba la emhlabeni kukhona umuntu oyedwa nje ofisa ukuthi ibandla likaNkulunkulu lingazi mase izobuya uJesu lingazi ukusondela ukubuya kaJesu. Uma ngaba khona umuntu onjalo nje ufisa sibe semnyameni ngokubuya kaJesu uSathane. So kahle kahle umuntu ophezulu kwaleli qhinga lokuthi incwadi kaDaniel nencwadi yeSambulo zingafundwa emabandleni. Umuntu ophezulu kwaleli qhinga nguSathane imbala bazalwane, akekho umuntu. Ngoba le incwadi ziyisibane. Safunda nevesi elifakazela lokhu engikushoyo kwincwadi kaPetro wesibili chapter 1 kuverse 19 no 20 siyatshela ukuthi sinezwi lesiprofeto eliyisibane ewumnyameni ukuthi nizokwenza kahle ukuthi leli lizwi niliqaphele. Senze lonke umoya ingcwele mayithi kuthina qaphelani ke lento. Thina thothi nje siyithatha nje kancane sibeke lapha yayo ekhondeni. Sithi ayincwadi nje le engaqondakali. Kodwa abethe uJesu oyifundayo le ncwadi akayiqonde. Siyibona leyo nto ngamanye amazwi uJesu uthi le ncwadi leni yaqondakala. Futhi umuntu oyifundayo ekhuleka ngizokwazi ukumsiza ukuthi ayiqonde. Ngizokwazi ukumsiza ukuthi ayiqonde. So le ncwadi bazalwane iphethe ngempela isibane esikhanyisa indlela esibonisayo ukuthi ngempela sesikephi manje. Sesikephi manje esikhathini salomhlaba. Umthathana akafuni leyo nto siyazi. Just inkosi. Kunabantu ngiyazi ukuthi bazalwane sike siyizwe lento mhlambe lana kuze kube ngathi ake ngivule bazalwane mhlambe siphendule ngizwe ukuthi sizothini. Usuku lwenkosi lokubuya kwenkosi singaphendula nje mhlambe ababili mhlambe kuphela mhlambe ngizoneza ithuba kwababili. Usuku lwenkosi bazalwane lithi iBhayibhile lifika njengesela ngisho kunjalo. Yeah. Hawu. Sike sizwa ngisho. Yeah. Yes. Manje ngicela ukubuza ukuthi le lizwe lithi isuku lesela lifika isuku lenkosi lifika njengesela ngisho liharmonize kanjani lihlangana kanjani naleli lizwe elikhulunywe uJesu ukuthi kunezinto esingathi masiyibuka sazi sibe nesiqiniseko ukuthi ngempela usuku lakhe seliseduze. Ngoba phela masazi ukuthi seliseduze ngempela kusho lifika njengesela ukuthini sazi. So sohlanganisa kanjani lamazwi mase usuku lenkosi lifika njengesela kodwa nani elinye lithi hayi cha singempela singabuka sazi. Hayi nokuthi singabuka sicabange singabuka sazi. Okay bazalwane. Mhlambe sisacabanga impendulo. Aselincwadi ngoba seThesalonika. Ngoba seThesalonika bokuqala. Ngoba seThesalonika hayi abokuqala. Yamnandi incwadi bazalwane. Nalento siyifundayo. Asifunde uchapter 5. Qale nje ku verse 1 sime ku verse 5. Ngoba seThesalonika bokuqala sahluko sesihlanu suka ku verse 1 kuya ku verse 5. Isihlokwana sakhona esiZulwini sithi usuku lwenkosi kalwaziwa, amakholwa kahlale elulindele kanye nensindiso. Verse 1. Kepha ngezikhathi nangemizuzu bazalwane anisweli ukulotshelwa, ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. 3. Nxa bethi ngukuthula nokuhlala kahle, khona ukubhujiswa kuyabazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo, abasoze baphunyuka. Kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni, ukuze lolo suku lunifice njengesela. Ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini.
asisibo abobusuku noma abobumnyama. Amen. Amen. Cele bazalwane angisho besuzile umbuzo. Usuku lenkosi lifika njengesela. Kodwa uJesu uthi zinento esingazibuka sibone ukuthi usuku selisondele. So ngabuza ukuthi lamavesi siwahlanganisa kanjani ngoba mawafunda nje uwakha phezulu kuba ngathi akhuluma izinto eziphikisanayo. Kodwa nayi manje into esiyitholayo khona into esiyitholayo la kuba seThesalonika. Ngicela manje njengoba sesiyifundile lento kube khona mhlawumbe ongijenayo ukuthi yini ayibonayo yena ukuthi wani lana kuba seThesalonika ngale ndaba. Angazi noma ngizophendula kahle na. Yebo. Uma ngibheka uJesu abakhe njengoba isihlokwana sithi amakholwa akahlale ekulindele kanye nensindiso ngoba amakholwa ayafunda, amakholwa ahlola imibhalo, amakholwa ahlala njalo ukufuna izimfihlakalo zikaNkulunkulu and uthi uyazambula kulabo abafunda. Ingakho lithi kwenye indawo ubusisiwe ofundayo, right? Kodwa abangakholwayo, ingakho ethi abangakholwayo abafundi baphila nje. Ingakho-ke usuku lwenkosi kubo luzofika njengesela ngoba abahlola imibhalo, abakholelwa noma abafundi izwi lesiprofetho, abanaso isibane esiyizwi lesiprofetho. Imibhalo iqhubeke. Nayo impela bengiyifuna. Amen. Okay. Nayo impela bengiyifuna ukuthi usuku lwenkosi lana lithi bazalwane lelizwi. Isuku lwenkosi lifika njengesela kulabo bobumnyama. Siyawuza verse 4 kuba seThesalonika oqala chapter 5 verse 4. Ithi kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni ukuze lelo suku lunifice njengesela. Siyibona leyo nto ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya. Noma ningabantwana ukukhanya kufana nelight. Bekuthiwa yini ilight yini ukukhanya kambe bazalwane besifundile kuncwadi yaPetro kuthiwa yizwi lesiprofethi. Siyibona leyo nto sigamanye amazwi kuthiwa thina singabantwana bezwi lesiprofethi siyazifunda iziprofetho. Okusho ukuthi isuku ngeke ulisifice thina njengesela ngoba lezi zinto ekuthiwa kumele siyibuke ukuze sibone usuku mase lisondele siyayibuka. Siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi umoya wakho oyingcwele asize sitolike kahle izinto ezenzakalayo phakathi kwethu. And kanjalo alusifice njengesela lusifica abazalwane. Inkosi yethu siyilindele ingakho kuIsaya kuthiwa abazothi uJesu uthi mayibuya abazothi abambonayo while abanye bekhala kuthi abanye bazobe besithi nayi inkosi yethu besiyilindele izosindisa. Siyibona leyo nto. So bakhona abanye bathi besiyilindile inkosi besazi yeza impela besilindele ukuthi ngempela manje inkosi iyafika. So bazalwane kubalulekile ukuthi sifunde izwi lesiprofethi ukuze lolu suku lungasifici njengesela. Lolu suku lungasifici njengesela. Kunento engifuna ukuyiveza again ukuthi ngempela indaba yesiprofetho iyamsiza umntwana kaNkulunkulu ngingathini aqwashe ngezikhathi. Le ncwadi bazalwane kaDaniel iyazambula kakhulu izikhathi. Umpostoli uPaul la ngimvezile esithobeni umpostoli uPaul umfanekiso nje umpostoli uPaul ebhala incwadi ebhalela abaseThesalonika seyibhala incwadi yesibili. Siyakhumbula mayiphela incwadi kwabaseThesalonika bokuqala la akhuluma umpostoli uPaul ngokuvuka kwabafileyo athi inkosi izoza ngezwi lenhlokomo lokhala nexilongo. Sakhumbula ukuthi thina esila emhlabeni esisaphila uthi sizothatha sihlangane nabafileyo abazobe bevusiwe sihlangane nenkosi emkhathini kanjalo sibe nenkosi naphakade. Manje abaseThesalonika kusho ukuthi khona imfundiso abayithola ukuthi hayi cha lokhu kusho ukuthi usuku lwenkosi selufikile. Wathi uPaul cha alukafiki lolu suku kodwa ngifuna sizwe impendulo yakhe mayibatshela alukafiki. Asiyeni kukoba seThesalonika besibili. Sofunda chapter 2. Hayi leni ngiyaqinisa kakhulu bazalwane ukuthi ngempela indlela lesibani esiqiniseke ngayo uyakwazi ukusho ukuthi cha lesikhathi sikusona akusona lesikhathi esikusona yilesikhathi ngoba uphethe isibani.
esikhanyisayo. Ake sibukeni, ngicela sifunde ngoba seThesalonika besibili chapter 2 siqale ku verse 1. Soma mhlambe ku verse 4 is fine. BaseThesalonika besibili sahluko sesibili sukela ku verse 1 isihlokwana sakhona sithi ukufika kwenkosi kuyakwandulelwa ngokufika komuntu ongenamthetho. Verse 1. Kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo, ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi, sengathi usuku lukaKristu selufikile. Verse 3. Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela, ngokuba aluyi kufika kungaveli kuqala ukuhlubuka, kwambulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa. Sibambe lapho. Okay. Siyabonga. Bazalwane asiyiza le ndaba eyamanga. Uthi nabazalwane bazinjengayo usuku lenkosi selifikile. Uthi uPaul ningakhohliswa yilutho. Ngisho noba ngaba khona umuntu athi hayi uphefumulele umoya ongcwele. Athi usuku lenkosi selifikile. Noma umunye athi hayi cha mina ngibona umbono othile. Athi umunye cha mina ngithole incwadi evela kubona oPaul imbala. Yabo ithi hayi usuku cha selifikile. Uthi ningakhohliswa izo zonke lezo zinto. Kuthi ngisho nengilosi ningakhohliswa izo zonke lezi zinto ukuthi usuku lenkosi selifikile. Abese sithi ngokuba lolu suku ngeke lufike. Siyabona lona bazalwane uthi aluzufika lolu suku kungenzekanga into ethile. Siyabona leyo nto nayi la uthi makungabikho verse 3 makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela, ngokuba aluyi kufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka, kwambulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa. So do you see lapha bazalwane ukuthi uPaul wayazi ukuthi ukubuya kaJesu ukuze kwenzeke kunama events, kunezibonakaliso ezithile ekumele zenzeke phambi kokuthi abuye uJesu. Akasho uPaul ukuthi hayi ngeke kwenzeke uJesu engangihlebelanga. Uyabona leyo nto akakhulumi kanjalo. Athi hayi ngeke kwenzeke mina Paul ngingakaphuphi, akasho kanjalo cha. Uthi lokhu ngikusho ngoba ngifunda izwi lesiprofeto. By the way, lesiprofeto uPaul akhuluma ngaso la sisazosifunda. Sizobona uPaul wayekhuluma ngesiprofeto esikuncwadi kaDaniel chapter 7, nakuDaniel chapter 8, nakuDaniel chapter 11. Wayekhuluma ngaso lesiprofeto uPaul ukuthi kunento ekumele yenzeke phambi ukuthi kubuye uJesu. So njengoba ingakenzeki le nto bazalwane, ningakhohliswa izincwadi ezithi usuku lenkosi selifikile. Sayizwa lona bazalwane. So ngisho ukuthi kwayilokhu umbhalo onje uPaul awubhalayo uyacacisa ngempela ukuthi amaKristu okuqala awelithemba kakhulu izwi lesiprofeto, incwadi kaDaniel. uJesu ayithe ayifundwe iqondwe, ngoba besazi ukuthi masifuna ukwazi ngezikhathi zokubuya kwenkosi yethu, siyilungele inkosi yethu, kumele sifunde siqaphele lezincwadi. Bazalwane, ngiyanxusa ngempela ukuthi le ncwadi lena ngempela ngathi singazama ngokusizwa nguNkulunkulu ukuthi Sunday after Sunday sihleli la siyafunda bazalwane, siqhathanisa emibhalo neminye imibhalo, ngoba bazalwane usindiso lwethu luncikile ekuthini sazi ukuthi siphila kwisikhathi sini manje, because isikhathi yiso esikutshelayo ukuthi yini ekumele yenziwe, futhi isikhathi siyakutshela ukuthi kumele yenziwe kanjani. Yazi njengoba ngisho nje lokhu nginomfanekiso sisafunda isikole, makumele mhlambe uphume ekseni uyogibela ibhasi lesikolweni ngo-7 ekseni, samele uvuke ugeze uthini, uthole mhlambe ujwayele ukuvuka ngo-5:30, kwenzeke ngelinye ilanga uvuke ngo-6:30. Uyabuka bazalwane, uma uvuke ngo-6:30 ngenxa yobufishane besikhathi kunezinto
othi mawuyibuka uthi yebo into elungile le futhi biyongisiza kodwa ngenxa yokuthishana kwesikhathi lento ngengikwazi manje ukuyenza otherwise ngesala ebhasini hayi lezi ngiyayishiya wenza into ezi-essential nje kuphela ziningi izinto zikhatha out mhlambe kwesinye isikhathi uzohambe nomphako wenzanga wesikolo as long as ufikile esikolweni seyizoleni bazalwane and so kunjalo nasesikhathini imagine uthole uvuke ngo6:30 kube nomuntu okuzondayo akunikeze mhlawumbe ablashintshe isikhathi kwifoni yakho abhale 5:30 uyidenti kuse normal wena kubeka yonke into as normal yonke into normal wena nje usaphaka idokwe lapha uyolibeka phandle uthi lishawe umoya luphole ulilinde idokwe ufasa uthayi kahle nje kamnandi zibuke esibukweni uyacula ushaya nje nomlozi yonke into nje kumnandi uthi mawuphuma hawu azikhala ibhasi lithi iBhayibhile kwenzeka kanjalo ngesikhathi sikaNoah abantu babengazi ukuthi isikhathi siyaphela zange bakhona isikhathi siyaphela lithi uthi uJesu mawufunda incwadi kaMateyu chapter 24 siyela verse 37 uthi uJesu uthi babedla bephuza begana beganiswa seyizwe leyo nto bangazi ukuthi waseyingenile emkhumbini futhi bangazi nangosuku la imvula seyifika babona seyifika imvula bathatha by surprise bengekho ready seyibona leyo nto kuthiwa mayithi babedla bephuza begana beganiswa uyabuka ukuthi lezo zinto zazingekho wrong kodwa uJesu into azama ukuyiveza into uJesu uzama ukuyambula ukuthi babephila impilo njengenjwayelo yayingekho into okubona ethi isikhathi siyaphela and bazalwane namanje masikazifundi incwadi eziprofeta ngumqamba manga ayingeke ibe khona into esho leyo even the experience yethu ngoba bazalwane kunomsebenzi obalekile kakhulu ekumele siwenze sonke silungiselele ukubuya kaJesu kunomsebenzi kumele siwenze sonke silungiselele ukubuya kaJesu kodwa uyazi bazalwane ukuyimisela kwethu ekwenzeni lo msebenzi lowo angeke kufane mawukuthi siyazazi isikhathi nanxa masingazazi ngoba mawazi ukuthi isikhathi esifishane ufocusa kulento essential kulento eyisidingo ngaleso sikhathi sayibona leyo nto omunye khona mhlawumbe ulalela uthi umubi kambe lo msebenzi ake sibuye nje kancane lo msebenzi azalane bese ngiya kuphuzu elilandelayo manje iphuzu lana ngifuna silizwe ngempela ukuthi le ncwadi sizoyifunda kaDaniel iyamangalisa ngokuveza izikhathi esiphila kuzona isiza ukuthi ungadukisi ngoba kuningi bazalana koYouTube yazi ngibuke ngithi hawu khona abantu baveza izinto nje eyithu umuntu aveze nje into mhlambe aveze nje izulu lishaya endaweni ethile athi yabona ke le sign lesho ukuthi ngempela kusekupheleni bese usithi le sign lena manje ngoba izulu liyashaya lapha nanaphaya mhlambe singayithola kuphi eBhayibhelini ukuthi makushaya izulu endaweni ethile ngempela isign kusekupheleni awumuntu akuvili akubonisa izulu kodwa baningi abantu balandela leyo nto now ngiye ngithi ayinkosi ngoba vele umuntu imessage ayishoyo iqiniso ukuthi ngempela kusekupheleni but indlela ayiveza ngayo iyona engibona ukuthi iyaleka ngithi inkosi ecela ukulekelela abantwana bakho nabo bayakuthanda ukuthi nje ulwazi olungekho ngathi ngempela uNkulunkulu angabafundisa abantu ukuthi bafunde lezi bhalo esizifundayo nasibuye lo msebenzi wazalwane bengikhuluma o-agent ngempela kumele siwenze iBhayibhile njalo likhuluma ngawo lo msebenzi malikhuluma ngokubuya kaJesu ake siye nencwadi yamaRoma singamqedeli uverse 4 okay kuba seThesalonika okay yeah ngicela sifunde verse 4 kuba seThesalonika besibili chapter 2 then siye kule ncwadi yamaRoma ake siqale kuverse 3 khona mhlambe uzoxhumana kahle ngoba uverse 3 uthi makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba aluyi kufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa verse 4 omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu yabona bazalwane
yazi leli verse sisazofika lana likhuluma ngomphiki Kristu. uPaul wayefundile encwadi kaDaniel ukuthi uzofika impela, and efunda ngomuntu iBhayibheli elithi mayifika uzozenza uNkulunkulu aze ahlose nokushintsha umthetho kaNkulunkulu. Manje uPostoli Paul uyabuka ukuthi lento ayike yenzeki, sekusele kancane yenze kodwa ayike yenzeki. Manje akwazi ukuba usuku lwenkosi selifikile lento ingeke yenzeki. Ngifisa ke bazalwane nathi sibe nesiqiniseko ngaleyo ndlela ngezwi likaNkulunkulu. Uyamuzwa uMpostoli Paul athi ngisho noma umuntu angathi ngiphuphile, noma umunye athi ngibone ivision ethile, athi hayi umhlaba asemhlambe siyafunda manje, let's say siyafunda incwadi kaDaniel, siyafunda nathi incwadi kaMateyu 24, siyabona bazalwane sifunda sibuka siyabona into ngempela ukubuya kaJesu kusondele ngempela, njengoba ngishilo ukuthi ngiyakholwa mina ngenhliziyo yami yonke ukuthi siyisizukulwane sokugcina, and sizokubona lokho masifunda izwi likaNkulunkulu. Asithi siyafunda bazalwane sizibonele sonke ezwini likaNkulunkulu, hayi ukuthi umuntu athathe into ekhulunywa yimina, umuntu ayibonele izwi likaNkulunkulu. Asithi manje siqeda ukufunda lokho kufike umuntu athi hayi mina kuvele ingilosi bazalwane kumina ethi hayi cha akunjalo. Yabo, if bazalwane kuvela ingilosi ephikisana nento elothe ezwini likaNkulunkulu, kumele wazi ukuthi le ngilosi ingilosi eyawa, akuyona le ngilosi esuke ezulwini. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuthi athumele ingilosi ezophikisa izwi lakhe bazalwane. Umpostoli Paul ingakho wayibhala incwadi enje, bathi beyifunda bamangala bathi ngisho noba umuntu ethi qhutshwa umoya, noba umuntu ethi uze ngengilosi, noba umuntu ukuthi le ncwadi vela kwaPaul lutho singamkholwa, bamangala bathi futhi lethembakele ngempela izwi likaNkulunkulu. Nayi into kumele nje kube yibasis yokholo lwethu. Ngiyabona. So ngifisa bazalwane njengoba sizofunda le prophet sizikholwe ngaleyo ndlela. Into yanikeza abaKristu baqala amandla ngempela impilo zabo ukuthi izwi likaNkulunkulu babelikholwa, engathi bambonile elikhuluma ligingeke emlomeni wakhe imbala. Yabo, babelikholwa kakhulu. And yilo lokholo eliphelayo namhlanje. Abantu manje bafuna izitori kakhulu nezinsumansumane, abantu babheka ukuthi bekhuluma uDr. bani kunokuthi bekhuluma uverse bani. Yabona leyo nto. So manje yiyo nje into eyinkinga kakhulu namhlanje. Akuthenjwanga izwi likaNkulunkulu, kuthenjwe abantu. Yabo. But uNkulunkulu uyasibuyisela ngomoya wakhe oyingcwele ukuthi sithembe izwi lakhe. Bengithe sibuke bazalwane lo msebenzi. Yazi bengithe sekuncwadi ama-wrong, asiyeke asinencwadi kaJohane. Sibone nje lo msebenzi very quick la ngizohlala khona ngoba akuyona ipurpose yesifundo sethu le, but uNkulunkulu ngoba uze wayiveza, ngiyacabanga ukuthi khona ozibuzayo enhliziyweni. AsenokuJohane wokuqala, incwadi lezi lapha ngasekugcineni eduze kwesambulo. uJohane wokuqala sizobuka isahluko esesithathu. Sizofunda uverse 2 no 3. Zalwane asizweni. uJohane wokuqala isahluko sesithathu sisukela kuverse 2. Ngafunda? Yeah. Okay. Verse 2, bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Verse 3. Bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Yazwakala bazalwane, siyawuzwa umsebenzi lo wokugeza ingubo zethu egazini lewundlu. Kuthiwa asazi ukuthi siyokuba yini, kodwa siyazi ukuthi mase ibonakale siyafana naye. Siyayikhumbula ingoma bazalwane, uNkulunkulu ngelinye ilanga ngathi angiphimbo nje limnandi. Ingoma ethi uJesu mayebonakala siyofana naye. Siyayicula. Ngeke ngconce mhlawumbe umbhali
wayithole indlela yokufaka no verse 3 lapha kuleya ngoma. Ngoba manje siyayicula ukuthi verse 3 siyawukhohlwa. Kuthiwa bonke abantu abanalelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Umuntu ngempela onalelo themba ukuthi Jesu mayibonakala nami ngiyokufana naye, lo mzimba wami ogugayo, ogulayo, ofayo uyaguqulwa ufane nomzimba kaJesu okhazimulayo, ongasayi kufa, ongasayi kuguga. Umuntu onalelo themba lithi iBhayibhile manje eseselana umsebenzi adila nawo ukuyihlambulula. Siyabona leyo bazalwane. So mase ubona ukuthi isuku ngempela lusondele, and bazalwane ngempela lo ngikubonile by experience, as ufunda ubona ukusondela kosuku, umoya ingcwele kunento ayifakayo enhlizweni yakho akubonisa ukuthi hey isimilo sakho akakabi le ndlela efuze isimilo kaJesu. Engathi ke lo msebenzi lo bokuyihlambulula okukhulunywe ngawo uke ufakela amandla ngempela. Ufakela amandla ngempela, and ezibona isikhathi yaphela yabona ukuthi nayi ifocus yami ephambili kunazo zonke. And whatever ephazamisa nale focus bazalwane uyibeke eceleni. But mawutshenti nje hawu uyaqhutsheka nje noma kanjani uyapostpone uthi hayi ngisazokubona lokho. Omunye uthi hayi ngoba ngisafunda ngisese university, leyo nto ngiyibona mase ngiqeda university, uJesu angabuya ungaqedi yothini. Omunye uthi hayi ngoba vele mina ngisasebenza la emsebenzini wami ezinye izinto zidinga ukuthi vele yabona kube khona amanga amancane simane siqamba amanga. Kodwa lithi iBhayibhile umlomo okhuluma amanga uyisinengiso kuNkulunkulu. Isakhe chapter 12 njalo. So manje ingangena kanjani ezulwini into eyisinengiso kaNkulunkulu, into eminengayo uNkulunkulu. Umunye athi hayi kodwa hayi le ndaba ukuyihlambulula uthi nje ngiqale ngiretire bese ngibona kahle mase ngiretire ngoba manje la emsebenzini ayithatha akulula ukuphila impilo engcwele. Uloko postpone yabona lo nto. And usathane naye usebenzisa abafundisi bamanga noba mona kude zonke lezi zinto akunikeze nje ipeace ukuthi hayi vele hayi isikhathi asikafike ekupheleni. Usenesikhathi eside khuleka qala uretire vele. Uyabo? Kanti bazalwane ibhasi very soon ibhasi liyahamba. Very soon ibhasi liyahamba. And uNkulunkulu uyazi ukuthi into ezosenza sibone lokho yilezi ncwadi ezifana nencwadi kaDaniel. Incwadi ezifana nencwadi kaDaniel. Okay, siyayibona leyo part lokuqala ukuthi incwadi kaDaniel iyasiza sibone ukuthi sikephi nesikhathi. And umuntu oyirecommendile akuyena uSamka, akuyena umfundisi othile. Ubani umuntu oyirecommendile? kuJesu. Ngisho sibonile sonke bazalwane. Incwadi ke erecommendwe uJesu ungathini ukuthi ungayifundi? Erecommendwe uJesu. Ake siqhubeke bazalwane sibone enye into. Niyayibona le slide. Sibuka i-purpose number 2. Noma ukubaluleka ngizothini ngesiZulu. Sibuka nje linye uphuzo ukuthi kungani kubalulekile ukufunda incwadi kaDaniel. Leli phuzo lesibini ke bazalwane lithi kubalulekile ngoba le ncwadi iyalakha ukholo lwethu. Iyasiza ukuthi simthembe uNkulunkulu kakhulu bazalwane ngendlela emangalisayo. Ake sibuke kaJohane. Incwadi kaJohane chapter 4. John chapter 4. Verse 29. John chapter 4. John chapter 14. So 14. Okay. Verse 29. yeah. Verse 29. Manje senginitshelile kungakenzeki ukuze nikholwe nxa sekwenzekile. Wow. Bazalwane uthi Jesu ngiyanitshena kungekenzeki. Sithini isizathu ukuthi nginitshene kungekenzeki?
ukuze nikhole nxa senibona kwenzekile. Siyezwa bazalwane. So enye yeyinhloso zikaNkulunkulu mayisinikeza isiprofetho ukuthi luqine ukholo lwethu kwilizwi lakhe. Bazalwane, bazalwane. Uyazi ukuthi into enkulu namhlanje ngempela makufika kwezenkolo abantu abalikholwa ilizwi likaNkulunkulu, ngisho abefundisi imbala. Oh, Nkosi yami. Sizobuka manje la nje kulezi engizosiveza sizobona ukuthi uyazi njengoba esinye sesizathu kule ncwadi kaDaniel ingafundi emabandleni, uyazi ukuthi imajority yama-theologians, majority bakhona abantu abathembekile, kodwa njengenjwayelo kuhlezi kuyimajority lengathembekanga. Imajority yama-theologian uyazi ukuthi bakholwa ukuthi incwadi kaDaniel ayilona iqiniso, ayilona iqiniso. Ngizonichazela isizathu nje manje, yabo. Bakholwa ukuthi incwadi kaDaniel ayilona iqiniso, and leyo nto leyo iyi-basis ye-theology yabo ukuthi vele izwi likaNkulunkulu abantu abaningi abafundisayo izwi ningayitshela ukuthi mhlawumbe bayakholwa, kanti akunjalo. Ubona incwadi nje ekubonisayo ama-morals athile agudi, kodwa kumele uthathe konke literal ukuthi yebo ngempela lokhu kwenzeka, noba yabona nje into ekanjalo. Thatha okunye ushiye kunye, ngamanye amazwi ugcine sekuwuwena uNkulunkulu, ngoba uwena oshoyo ukuthi hayi wena ozikhethelayo ukuthi ukuphi okuthathayo ukuphi okushiyayo. Kodwa izwi likaNkulunkulu lithi lonke izwi liphefumulelwe ngumoya kaNkulunkulu. Usho kanjalo uNkulunkulu kuThimothi wesibili chapter 3 mawufunda kuverse 15 no-16. Izwi lonke liphefumulelwe, kodwa kunabantu abangalikholwa izwi lonke, kakhulukazi njengale ncwadi lesiyifunda manje, incwadi kaDaniel. And uthi uNkulunkulu usinikezile iprofeti, angisho uJesu othe abantu abazobe bephila ezikhathini zokugcina incwadi kumele bayifunde bafokase kuyona kakhulu, incwadi kaDaniel. Yabo, and le ncwadi iyini? Iyiziprofetho. Why uNkulunkulu ethi asifokase kwincwadi eyiziprofetho kwizikhathi zokugcina? Sesibonile okokuqala ukuthi iyona incwadi ezositshela i-escape manje kwezikhathi, but okunye yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi isiprofetho siyaliqinisa ukholo lomzalwane, and uNkulunkulu uyazi ukuthi ezikhathini zokugcina ukholo luzobe lufile ebantwini abaningi. Semkhumbula uJesu esho bazalwane kwincwadi kaLuka kuchapter 18 kuverse 8 uthi mhla indodana yomuntu ibuya ingaba iyolithola yini ukholo emhlabeni. Sayizwa leyo nto, umbuzo kaJesu lo, ekhuluma ngesikhathi sokubuya kwakhe, akabuzi ngesikhathi samanje ngalesikhathi wayela emhlabeni esithi ngaba likhona manje ukholo, akabuzi ngalesikhathi wayela emhlabeni. Ukhuluma ngesikhathi sethu thina la sekusondela ukubuya kwakhe, uthi ingaba ngiyalithola yini ukholo. Yabona-ke bazalwane, mawufika uya endaweni, mawuya endaweni uzibuza umbuzo ukuthi ingaba kodwa lapha ngiyokuthola yini okuthile, yingoba uyazi ukuthi lento le amathuba ukuthi ungayitholi kuleyo ndawo asuke emaningi. Siyayibona leyo nto. So lowo mbuzo lowo uyakhuluma kakhulu, uyakhuluma kakhulu kunesithombe osikhandayo. Akekho umuntu ongathi maya elwandle athi awu ingaba kodwa nje lapha inhlabathi ngiyayithola, isand. Wonke umuntu uyazi ukuthi at the beach there is sand, elwandle kunenhlabathi. Yabona, akekho umuntu abuza ingaba kodwa amanzi ngiyawathola nje lapha elwandle, aze siyobona. Akekho umuntu singavele sonke umuntu abuze leyo nto, kodwa umuntu ubuza lo mbuzo into mayibuke engathi heyi engathi lento ayitholakali lapha. Uthi uJesu bazalwane siliqaphele lelizwi, uthi mangibuya ingaba ngiyalithola yini ukholo emhlabeni, ukholo emhlabeni. And bazalwane, ngifisa ukulikhuluma iqiniso, ukholo ngempela angazi ngizothini, luyaguga abantu endaweni eziningi. Sekuya kuba nzima ukukholwa, seziningi kakhulu into eyi-challenge ukholo. Ngisho imfundiso yaseyikolweni, ingane uyayifaka ikholo iphume into ongayazi. Ithi hayi mama, mina ngibone kahle ukuthi cha, yabona masifunda la ukuthi uNkulunkulu wadala, kodwa lapha esikolweni bayasicacisela kahle ukuthi nje nazi iy'nkawu esivela kuzona. Yabo,
umuntu manje maseqale edawutha incwadi uqale ukuthi uNkulunkulu umdali yini angangayidawuthi yini ozoyikhuluma ayilalele uNkulunkulu ingakho bazalwane ngempela isociety yonakele kanje but uNkulunkulu ubeke le ncwadi kaDaniel ngikhumbula ngisese-university ngisasanda kuqala ukukholwa ngezinye izikhathi usathane angifikele ngamandla ngimcabange ukuthi ngempela ngamba lento ikhona iyona azama ukufaka ama-doubts kanti ngaleso sikhathi ngase ngifundile ngale ncwadi kaDaniel umoya ingcwele usheshe ubuyise le ncwadi ngithi mangikhumbula le ncwadi lezi uNkulunkulu ayikhulumile kule ncwadi and izinto esezenzekile nezinto engiyibukayo zenzeka ngikhumbula ukuthi cha ngaba ngiyisibula impela ngingalikholwa izwi kaNkulunkulu yabo so le ncwadi iyaliqinisa ngempela ukholo bazalwane kakhulu angifuni ngiqamba amanga ngisho nomuntu edlula kwesiphi isimo ngoba sometimes akuyona imfundiso yaseyikolweni sometimes yizimo nje in general yabo ubuhlungu mhlawumbe umuntu adlula esimweni esibuhlungu ukholo lwakhe lushayikeke yabo but uNkulunkulu maseyiveza is prophet umuntu ukholo lwakhe liyaphinda futhi libuye uNkulunkulu bazalwane wethembekile uNkulunkulu wethembekile ngempela now lana ngiveze isithombe masibuka kwi-screen kune philosopher la levezela evolela isithombeni igama layo uPorphyry angazi ngilibiza kahle igama layo Porphyry ngeke ngafunda ngayo ngifunda nje kabanzi ngale ncwadi kaDaniel Porphyry uyiphilosopher ngathi yokuqala ukuchallenge incwadi kaDaniel and bazalwane wayi-challenge le ncwadi ngoba wathi mayifunda iphilosopher yayingakholwa so manje le ncwadi yayimhlupha kakhulu ukuthi hawo njengoba ngifunda le ncwadi yonke lento elotshwe la kule ncwadi yenzekile njengoba kulotshiwe hayi akwazeki so uPorphyry wayi-challenge le ncwadi wathi cha ayibhalwanga ngalesikhathi lesi esho ngayo incwadi ukuthi ibhalwe ngaso le ncwadi kahle kahle ibhalwe ngesikhathi lapho zonke lezi zinto eziningi zazo sezenzekile yingakho kubonakala ngathi ibi-accurate kwakuyile i-challenge yakhe wayibeka wayeza ke manje uPorphyry nama-argument amaningi ukuthi hayi uyabona ne-history ela encwadini kaDaniel ngaleso sikhathi babefunda i-classical history safunda namanje classical Greek history waveza into eziningi ezikwi-history eziphikisanayo nale history evela kwincwadi kaDaniel wathi yabo nayi history nje ecacile kodwa la siyabuka ukuthi cha le ncwadi le ikhuluma i-history engekho yaleso sikhathi leso sikaDaniel kusho ukuthi umbhalo wale ncwadi ngempela wayengaphili ngalezi zikhathi athi wayephila ngazo lezi zikhathi zabonebukadnezar yabo futhi wayephila ngesikhathi esesithe ngempela ukusondela la kuthina yabo seyibonile into eziningi kodwa wayibhala lo mbhali ongathi lezi zinto ziyisiprofetho le ncwadi nje ayilona iqiniso uyazi ukuthi ke bazalwane amatheologian amaningi ahamba nalento ekhulunywa nguPorphyry and phezu kwaloko uyazi ukuthi lama-history lawa ayiwaveza uPorphyry ngiyabancoma abazalwane babephila ngey'khathi zakuqala abalikholwa izwi likaNkulunkulu kodwa ezinye izinto elaliphikiswa ngazo babengenayo i-evidence yokuveza ukuthi lezo zinto zingamanga uyazi ukuthi ama-theologians wakuqala before umnyaka o-1850 kanje ngoba lama-discovery engiwaveza enziwe ngo-1850 avezayo ngokungaphikiseki ukuthi incwadi kaDaniel bazalwane yabhalwa ngalesikhathi uDaniel asho ngaso ngempela and futhi mawuthi ukubuka uma ngabe incwadi kaDaniel ingamanga njengebesho uPorphyry futhi noJesu wayidukile futhi uJesu naye hayi futhi ayikho into yabona ngoba uJesu phela uthi le incwadi kamprofeti uDaniel siyayibona leyo nto but ngimangazwa ukholo labazalwane abathi bekholwa before o-1850 before lezo zikhathi lezo balibamba izwi likaNkulunkulu engathi balizwe ngaye engathi balibonile ngempela likhithike emlomeni wakhe bathi cha lento ikhulunywa nguNkulunkulu ukuthi uthini uPorphyry uthini ubani lento leli liyizwi likaNkulunkulu yabo and i-evidence yangaveli njengoba ngisho ngoba yaqala ukuvela around 1855 kuya phambili
le evidence engizoyiveza. But bakhona abazalwane bakholwa ngisho kungekho njalo bengayiboni leyo evidence. And lana ngifunda isifundo bazalwane ukuthi izwi likaNkulunkulu, it is beyond izinto abantu nge-research yabo abakwazi ukuyithola. If umuntu uyafika athi research athi hayi ngenxa yale research izwi likaNkulunkulu kusho ukuthi kumele singalithembi ngokupheleleyo. Kumele wazi ukuthi leyo research leyo kunephutha lenzile eliyobonakala mhlambe ngesinye isikhathi in the future. Wena i-safety yakho ukuthi nje ubambelele ezwini likaNkulunkulu. Sengicabanga nje ukuthi uma ngaba abazalwane bangalezi zikhathi before 1855 but lama arguments aletha lo mlisa lo Phoferi asikwazi kwaphikisa ukuthi asiyeke ukukholwa. Uyabona ukuthi manje babeyoliyeka ukholo and kuthi mase kuvela le evidence njengoba kuloke nje kusetshenzwa ama-archaeologists egubha nje efuna nje ubufakazi bezinto ey'ningi ukuthi mase kuvela lo bufakazi abanye abazalwane sebephumile impela endleleni abasakwazi ukubuyela. Abanye sebalala ngisho ubuthongo bokufa balala sebephumile olukholweni. So bazalwane ngempela ubest nje wento esingayenza ukuthi izwi kaNkulunkulu silithembe liqinisekile ukudlula ukhonkolo umuntu ahamba kuwona, ukudlula itiyela imoto ezihamba kulona bazalwane. Leli lizwi liqinile nje kulula ukuthi kudlule umhlaba wonke kunokuthi kudlule ngisho iphathi encane yalelizwi. Now asike sibuke le evidence. Into yokuqala uPhoferi bazalwane ayiveza mhlawumbe asenincwadi kaDaniel. Asenincwadi kaDaniel manje. Sondela ukuhlala esiphi. Sengizovana. Sesibile incwadi kaDaniel. Yes. Ezinye ngizozixoxa nje bazalwane ngenxa yesikhathi sizofunda thina emakhaya. Into yokuqala bazalwane uPhoferi owakhuluma ngayo eyifunda kwi-history, ancient Greek history. Wathi mayifunda wathola ukuthi akukho nakwenye indawo kwi-ancient history, classical history and futhi ngempela kunjalo. Akukho nakweyodwa indawo la uthola i-history ikhuluma ngoNebukadnezar ukuthi wayeyinkosi enkulu yaseBhabhiloni futhi uyena owakha iBhabhiloni. Kodwa mawufunda incwadi kaDaniel chapter 4 ukusukela lapha nje ku-verse 23 kuya phambili uze athi uNebukadnezar akulona yini iBhabheli elihle elikhulu leli engilakhile. Siyakhumbula bazalwane. So uvela uNebukadnezar yena engumakhi omkhulu weBhabheli kwincwadi kaDaniel. Kodwa i-history ithi cha, uNebukadnezar kwakuyinkosi nje yafika yadlula. In fact mawufunda i-classical history umuntu ovelayo ukuthi umakhi omkhulu wakha izinto like kukhulunywe ngama-hanging gardens waseBhabhiloni. It's one of the 7 wonders of the world. Yabo. Kuthiwa umuntu owayejwayele ukuvela ezikhathini zakuqala ukuthi uyena o-responsible for zonke lezi zakhiwo zaseBhabheli kwakuyi-queen ekuthiwa uSemiramis. Kodwa bazalwane ngo-1855 kwavela lezi ezikanje. Yazi yini le? Ngiveze nje isithombe ngoba bengingathi ngivezeni. Kodwa le nto kuthiwa ama-cuneiform writings. Yindlela kwakulotshwa ngayo kuqala ngey'khathi zakuqala bazalwane, ngey'khathi zabo vele uNebukadnezar. So kuloke kugujwa lapha ngase-Iraq la khona manje izwe kuthiwa kuse-Iraq. iBhabhiloni by the way yayilapho. So njengoba kuloke kugujwa kusesha izinto kudiscover-weke bazalwane ama-cuneiform writings. This is 1855 kuya phambili lo discover lama-cuneiform writings aveza ukuthi ngempela uNebukadnezar wayeyinkosi eyakha iBhabheli elikhulu. And manje mawusesha i-modern history awutholi indawo la kuvela khona iQueen Semiramis kuthiwa uyena owakha le ndawo. Yabo bengengathi ngithi ngiyiseshe nakuwiki nakuGoogle. Yabo le nto bengiyiseshile yizo la ithini ithi Nebuchadnezzar 2 Wikipedia lo uthi in addition to his military campaigns Nebuchadnezzar is remembered as a great builder king. Sayibona le nto bazalwane. So manje
ngoba sekwa-exposwa lezi zinto lezi lama-cuneiform writings amaningi avezayo ukuthi ngempela uNebukadnezar kwayinkosi enkulu futhi eyakhe iBhabheli, and nokuthi uSemiramis akakaze abe yiqueen yaseBhabhiloni, wayeyiqueen yase-Assyria ebambele futhi nakhona ingane yakhe yayincane. So kwatholakala ukuthi le history le ibirongo, le history ibirongo, and history ibiright yile evela kwincwadi kaDaniel ukuthi ngempela uNebukadnezar wayewumakhi omkhulu waseBhabhiloni. Seyizona bazalwane, imagine if bekuthiwa ulahlekile walandela i-history, ngiyayeka mina uyikholwa ngoba lento yahambelana ne-history, ngeba walahleka impela. Khona nokunye futhi asenimoya ku-chapter 5, ku-chapter 5 sizazokufunda konke lokhu bazalwane, ama-chapter la siwaya nje chapter by chapter. Moya ku-chapter 5 encwadi kaDaniel, yila uthola khona inkosi yokugcina yaseBhabhiloni. Ubani inkosi yokugcina yaseBhabhiloni? Abantu abake balifunde iBhayibhile, incwadi kaDaniel, bazokwazi ukuthi inkosi yokugcina yaseBhabhiloni kwakuBelshazzar. Kodwa uyazi ukuthi kwincwadi the history, igama elithi Belshazzar liveli njalo nayi i-order itholayo njalo mawukhuluma ngeBhabhiloni, classical history, mawukhuluma ngeBhabhiloni kuvela labantu, and inkosi yokugcina uNabonidus. So nakhona uPorphyry lo iphikisa incwadi yeBhabhiloni wathi yabo inkosi yokugcina yaseBhabhiloni kwakunguNabonidus, okusho ukuthi ngempela lo muntu obhale le ncwadi wayengaphili ngaleso sikhathi ngoba i-history yakhona akayazi, kanti umuntu oyephile ngaleso sikhathi bebuyazazi zonke lezi zinto. Kusho ukuthi lento ibhalwe umuntu obephila manje ngesikhathi esithe kuba phambili kancane, yabo. And ngempela i-classical history iveza lokhu uBelshazzar bazalwane bengaveli inhlobo, and lento yayibahlupha kakhulu abantu abafunda izwi kaNkulunkulu ukuthi kungani ukuthi ngempela la kule ncwadi the history engaveli uBelshazzar, kodwa la incwadi kaDaniel Belshazzar uyavela eyinkosi yokugcina, iyona inkosi eyabulawa amaMidi namaPersi kuze umbuso udlule kwiBhabheli. Again lama-writings la adiscover, and manje mawufunda modern history yonke indawo bayasho i-history yincwadi ezindala kuphela esaphethe ukuthi inkosi yokugcina uNabonidus, but iy'ncwadi ezimodern ziyazi ukuthi inkosi ngempela eyokugcina kawu-Belshazzar. In fact, kune-quotation engikhohlwe ukuyifaka la kuma-slides, ngikhohlwe ukuyifaka. Kune-quotation ekhulunywa omunye womuntu oma-theologians aphikisa le ncwadi, i-theologian yase-Harvard University, angazi noma seyazi Harvard University yale USA, uze akhulume kule ncwadi yakhe uthi ngifuna ukuyifunda nje word for word, ngiyiphendela encwadini yami lento. Wathi ngizama uyithola la, ngizifunda la incwadi nami lento ekhulunywa ile theologian bazalwane, ngifuna sibone ukuthi ibadidile ngempela lento le etholakele ukuthi kahle kahle kwenzakalani manje. Angazi ukuthi ngiyithola kule ncwadi yami manje, ngiyi-highlight-anga. Oh yes, now glory to God. This is the theologian incwadi yayo mawufuna ukuyibheka kwi-research nayo lento engizoyifunda, igama lencwadi Introduction to the Old Testament, New York 1941. Igama le-author ubani? ngu-R.H. Fear. Umuntu oyifunayo nje ofuna ukuyazi mhlawumbe angangicontact-a azibonele lento. But yizo le theologian le ephikisa incwadi kaDaniel ukuthi ithini mase ibone kuphuma le information esiyifunda namhlanje. Ithi we shall presumably never know how our author learned that New Babylon was the creation of Nebuchadnezzar, as the excavations have proved. Sayibona leyo nto bazalwane, uthi angisho bona bakholwa ukuthi i-author yencwadi kaDaniel i-author ephila ngesikhathi esile phambili eduzana nje nesikhathi soKristu. So izinto eziningi ezibhalwe uDaniel sezenzekile vele, yabo. So bakholwa kanjalo.
manje inkinga ukuthi le history evelayo le ngaleso sikhathi leso abashoyo le history evelayo le ngiyivuzile esithombeni ngalesikhathi abashoyo yayingaziwa sekade lahlekile sekade zembozekile zonke lezi zinto sikhathi kubhubhisa iBabylon into ezokwambulwa manje kwi-history so ingakho manje ethi iyasidida-ke thina esiphikisa le ncwadi ukuthi lo muntu owayephila kulesikhathi la le history ayisaziwa uyaze kanjani indaba ukuthi ngempela uNebukadnezar wayewumakhi omkhulu weBabylon nokuthi futhi uBelshazzar wayeyinkosi yokugcina yaseBabylon lezi zinto lezi ziyasidida-ke kodwa-ke siyaqhubeka siyayiphikisa baze basho kanjalo bathi you shall presumably never know ngesazi kodwa akayishithi istand sakho ukuthi le ncwadi ibhalwe late ngesikhathi esilate so ezinye zezinto abazalwane bengithi ange ngiziveze nje lezi ngempela ezibonakalisa ukuthi le ncwadi lebazalwane iyaveza ukuthi uNkulunkulu ethambekele izwi likaNkulunkulu lethambekele ngendlela eyisimangaliso such that abantu abangafuni ukulikholwa izwi likaNkulunkulu yenye yezincwadi abayihlasela kakhulu lena ngoba le ncwadi yaveza ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyayikhuluma izinto zingekenzeki zenzeke le ncwadi kaDaniel yalotshwa 600 years before Christ kodwa ikhuluma ngezinto ezisenzeka ngisho nanamhlanje ezinye zazo sisazosifunda bazalwane so uNkulunkulu athi angasiza ukholo lwethu liqine kakhulu elizwini lakhe now last but not least asene uncwadi kaDaniel chapter 9 iverse lethu lokugcina elibazalwane selifundayo sekuDaniel chapter 9 last but not least incwadi kaDaniel iveza uJesu bazalwane uyazi sisaka lencwadi ngizolikhuluma iqiniso ngikhumbula ngifunda lezi zinto lezi and ngithola ukuqiniseka lencwadi ukuthi ngisho nabantu abayiphikisa ababezama ukuyiphikisa lencwadi bagcina behluleka ukuyiphikisa indlela ngempela accurate ngayo and mase ngifika kuleli verse esolifunda umzimba wami washeka ngindlela yazi yangimangaza kakhulu lento sesizoyifunda bazalwane ake sibukeni because kunento eyenzeka bazalwane kunento eyenzeka eyisimangaliso mawuthi uyicabanga ngokujula and manje the same book ekhuluma ngeziprofeto ekhulume ngazo futhi ngendlela accurate ikhulumile nangalento eyenzeka bazalwane kaJesu ake sifundeni incwadi kaDaniel chapter 9 asifundeni uverse 26 Daniel chapter 9 verse 26 Emva kwalawo masonto angama-62 ogcotshiweyo uyakunqunywa angabi namuntu umuzi nendlu engcwele kuyakuchithwa ngabantu bombusi ozayo ukuphela kwakho kube sesikhukhuleni kube ngukulwa kuze kube sekugcineni incithakalo inqunyiwe asimeni lapha bazalwane uyazi ukuthi mawufunda nge-English ngiyabona ukuthi ngesiZulu ayibeki kahle ingakho singangayiboni mawufunda nge-English lapha ku verse 26 iyacacisa ithi ithi after lezo insuku lezo ithi shall Messiah be cut off but not for himself ngesiZulu instead of Messiah ithi ogcotshiweyo sayibona lo bazalwane so lana kakuyisiprofeto lesi esikhuluma ngokufika nangokubulawa kukaJesu and lize lithi iBhayibheli lapha ku-English version lithi akazufela ezakhe izono noma elakhe icala kuthiwa he shall be cut off but not for himself and lento bazalwane yangithinta kakhulu ngathi hey kwangathi yazi uNkulunkulu we-reinforce lento bese ngivele ngiyikholwa kodwa shuthi ibingaqini enhlizweni yami ngathi kushuthi le ndaba kaJesu ngempela yokuza la emhlabeni azosifela yenzeka ngempela ngoba zonke lezinye izinto esizifundile la encwadini kaDaniel
nazi sizibone ngamehlo imibuso sayibona imibuso yamaRoma sayibona imibuso ihlukana sayibona kwenzeka eEurope yonke le uNkulunkulu ayikhulumile yenzeka exactly manje kukhona indawo ethi uMessiah is going to be cut off but not for himself kodwa uMessiah uzobulawela thina bazalwane so le ncwadi kaDaniel iyaveza ngisho nokufika kwaJesu ingakho uJesu njalo mayikhuluma namaFarisi mayikhuluma namaSirayeli ethi nina anisazanga isikhathi sokuvakashela kwenu futhi kunesikhathi ebanikeze sona uNkulunkulu kumele basifunde bazi ukuthi uMessiah uzofika nini kodwa uthi uJesu abasazanga leso sikhathi basifunda yileyo nto ayimkhalisa kakhulu inyembezi uJesu ukuthi ubanikeze neprofesi ebatshenile ukuthi uzofika nini afe nini but abayazanga ingakho bamrejecta so le ncwadi bazalwane ikhuluma ngokufa kaJesu okuwukona-ke ngempela esiphila ngakho bazalwane ngoba ungazazi iprofeti ungazazi zonke lezi esifunda lama-science siwafunda but if bazalwane ukufa kaJesu akabikho clear enhliziyweni yakho akakabi yinto othe wadlinza ngayo wajula nje ngayo wacabanga lo mnikelo omangalisa kangaka uNkulunkulu awenzile ngenxa yakho umbuso wezulu nje ngempela kuyoba nzima ukuthi uwubone ngoba impilo mase ukholwa le ndaba yokufa kaJesu iyashintsha ngendlela emangalisayo and yiyo le change uNkulunkulu ayifunayo ukuze sikwazi ukuthi sibe nengxenye embusweni wezulu ukuze sikwazi ukwahlukana nesono sikwazi ukulwa nesono bazalwane so le ncwadi kaDaniel nalokho futhi iyakuveza and mina kwabonakala nje ngiyakhumbula kwakusekuseni yangithinta lento yiloko ngihamba ngicabanga ngehla ngenyuka lana ngicabanga ngabe izulu lavele labe yinto yangempela yabona nje makuthithe kwaba yinto yangempela kangathi ngiyalibona ngathi ngambona uJesu esehla ngathi ngambona uJesu elenge esiphambanweni lenge lizono zami yakwangithinta ngendlela emangalisayo just nje from the book of Daniel so le ncwadi bazalwane sizobona into eziningi ngoJesu ngoba kuningi la kuvela khona uJesu la kule ncwadi so bengithi angiveze nje lawo maphuzu lawo amathathu avezayo ukuthi kubaluleke ngani ukufunda incwadi kaDaniel oyokuqala iphuzu silibonile ukuthi incwadi kaDaniel isibonisa ukuthi sikephi mayelana nezikhathi isikhathi sini manje ukuze sazi isikhathi ukuthi uJesu asifunda incwadi kaDaniel okwesibili sibona incwadi kaDaniel isiqinisa ukholo bazalwane libalulekile ngaphandle kokukholwa akekho umuntu angamthokozisa uNkulunkulu and then sabona ukuthi incwadi kaDaniel ikhuluma nangoJesu imbala nangokufa kaJesu efela izono zethu yenza leyo nto bazalwane kube yinto engaphikiseki uthando olumangalisayo kangaka uNkulunkulu enikela ngendodana yakhe ngenxa yethu so sivala lapho bazalwane isifundo sethu namhlanje isikhathi sethu sesiphelile impela sekushaye u5:30 ngizovala ngomkhuleko bese ngivulela mhlambe imibuzo nama-comment Tata unothando olumangalisa kakhulu siyakubulela ngelizwi lakho eliyamangalisa ngosizi lakho siyamangaliswa ile ncwadi engafundwa kangaka kodwa ephethe Nkosi ingcebo emangalisa kangaka and siyabona ukuthi le ncwadi Nkosi ibalekile sibona ngani na sibona ukuthi uSathane uyayihlasela le ncwadi wenza ukuthi abantu bangayikholwa wenza ukuthi abantu bangayifundi wenza ukuthi abantu bangayifundisi kodwa Nkosi usenzele kakhulu inceba wasenzela nje umusa omangalisayo ukuthi le ncwadi le siyifunde naku sihlangene Nkosi ngokukhetha kwakho nangokwenza kwakho siyifunda siyakubonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu unothando siyacela Nkosi ngathi ungakube nathi sidlinza ngalamazi siwathulele namhlanje and sizodiscussa nje ngosifelezi sicela uqhubeke uhleli nathi konke sikucela ngegama likaJesu Kristu amen Amen. 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 Siyabonga kakhulu. Izwi eliqashisayo lomusa nothando nokunxusa kukaNkulunkulu.
Xwayisa ukuphela kwesikhathi obengafuni ukuthi sizumeke afike nakithi njengesela, kepha sazi kahle siqonde ngoba usesitshele izimfihlakalo esingazaziyo. Siyabonga kakhulu. Uma kukhona onemibuzo noma onama-comments, siyayivula inkundla, siyivulela lokho. Amen. Makukhona onemibuzo noma ofuna ukuphawula okuthize, isikhathi lesi sembuzo bazalwane. Angingacashi mhlawumbe ngicasha nako kubuye kwenza ukuthi abantu bangabi sabona. Siyabonga. Kunale ndawana engiyithandile, nginibingelele bazalwane egameni lenkosi uJesu, ngeke ngibe mude. Kodwa ngiyabheka ukuthi konke, angazi noma ngiyezwakala yini. Siyakuzwa. Yebo. Ngiyabonga. Kunale ndawana uJohn 14 verse 29. La uJesu ethi manje senginitshelile kungakenzeki ukuze nikholwe nxa sekwenzekile. Kunendinyana ngiyalibala ukuthi kuphi Sipe, but le ethi uNkulunkulu ayikho into ayenzayo engayambulanga ezincikweni zakhe. Ngamanye amazwi, abakholwayo kuNkulunkulu izinto uzozambula. Uma sifunda simfuna uJeremiah 29:13 uthi niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Kodwa ngikholwa ukuthi konke lokhu uma sifunda ngithola kubalulekile ukuthi sikhulekele ukukholwa, ngoba ukukholwa uNkulunkulu nezwi lakhe. Ngisho umuntu ephila naye emhlabeni awukwazi ukuphila nomuntu ungakholwa uye, noma mhlambe ukumethemba, ngoba ukukholwa kuhamba nokumethemba uNkulunkulu, kodwa ukukholwa izwi lakhe, ngoba la uthi manje senginitshelile kungakenze ukuze nikholwe. Ngamanye amazwi ukukholwa njengoba amaHebheru 11 verse 6 ethi ngaphandle kokukholwa kwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu. So asingeke saqonda izinto zikaNkulunkulu noma izwi likaNkulunkulu nezwi lesiprofeto sikhanyiseleke uma singakholwa ukuthi uNkulunkulu qala ungumdali, ungumenzi wako konke. Siqhubeka nokukholwa endleleni nazo zonke lezi ziprofeto zokubuya kwenkosi, ukufa kwakhe, konke sizokwazi ukwamukela, siziqonde lezi zinto, sikufune uma siyakukholwa qala. Ngiyacabanga ukuthi ingqikithi yenkolo yobuKristu ukukholwa ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe linguye kusukela ekuqaleni njengomdali. So bese siyakwazi ukukholwa yiko konke uNkulunkulu akushoyo. Imvamisa sithanda ukukholwa noma inyama yethu ifuna ukuthi sikholwe izinto ezizothokozisa thina, ezizojabulisa thina, ngoba fanele ngikholwe ukuthi uJesu uzongiphilisa, uJesu uzoprovide ukudla, uJesu uzonginikeza umsebenzi. Kodwa uma ngabe kufika ezwini lakhe, ngoba nalokho ngeke ngikholwe ukuthi uNkulunkulu uma kukuhle kuye kuma-plans akhe, efuna ungipha imoto uzongipha imoto, uma efuna ungipha ikhaya uzongipha ikhaya. So ngicabanga ukuthi ngisho izimfihlakalo zikaNkulunkulu ezisifikisa ekukholweni uye nezwi lakhe nokubuya kwakhe, konke lokhu kugxile noma kuxhomeleleke ekuthini uyakholwa na, ngoba umaHebheru 11 verse 6 uzathi ngoba oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu, ukhona, uyaphila. IsiNgisi sithi and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those
who earnestly seek him. I-reward, umvuzo wokufuna uNkulunkulu nokukholwa uye, ngiyacabanga ukuthi the more sifuna uNkulunkulu, the more sihlala sifuna ukwazi ngaye nezimfihlakalo zakhe nesikhathi esikusona, ingoba sizokholwa ukuthi unguNkulunkulu, ungumdali wako konke, nokukholwa ukuthi izwi lakhe lokhu akushoyo kuzokwenzeka. Ingakho ethi oza kuye akeze ekholwa ukuthi God exists. Once wakholwa ukuthi no, there is God, he exists, then uzokholwa yiko konke okushiwo yizwi likaNkulunkulu. And the more sihlale ezinyaweni zikaNkulunkulu, njengoba uJehova esiphe lesi sikhathi sifunda, nala ungaqondi khona umoya ingcwele ukhona, Sipe njalo mengabe ekhuleka umema umoya ingcwele, ngoba uyena osifundisayo, uyena osinikeza wisdom ukuqonda lezi zinto. So ngikhulekela nje ukuthi uNkulunkulu asize sikholwe yizwi likaNkulunkulu uma sizibiza ngamaKristu. Amen. 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 Amen.